نشتجین ستپناکارت پایتخت هرما ارمنیا جداخواز آناگورنو کاراباخ ل ازربیجان گازن دکن جه کمبونا خوارنه و درمانان لور جبر گوتنه گریدان آن برمنستانی بریکا دریه لاچینه و هیه و او جهاتیه دور پیش کرن. ریا جیانا ما گرتیه الکتریک آمد تنه او جخوا پلانکریه کو تنه بودمجمری هبه گاز تنه خوارن تنه اف روش چوایه زاروکن ما کالو پیرن ما و جنن ما این آوز نفیکی و نجی شنکایی هیا کو بخون Azerbaycan dorpêçkirina deriyê Laçîn red dike lê rêxistinên mafên mirovan piştras dikin got navçe tişdora xwe qut bûye. Li Washingtonê Wezîrê Derveyê Amerîka Antony Blinken vê hefteyê bi Serokê Ermenistanê û Azerbaycanê re danûstandinên aştiyê kir û roja pênşemê bi her duwan re jî diyar bû. Blinken got pêşveçûna bo girbîstiya aştiyê hate sazkirin lê kar û xebateke zor jê re divê. I think there's also a clear understanding هر تو نزیکی ریکفتنکی دبی دهن روشان دا او قصد جوارتر دبه جبر کل گوری پیناسیه پرسکریکن هری دجوار دمینین داویه لی از پر ریزه ددم روح دلپاکی وکری و راست راست کو هر کسک نشان دده. Çaranûsa Ermeniyan li Nagorno-Karabakh yek ji wan pirsgirêkên herî dicwarin. Got Ermenistan daxwaza misogerkirina alîkariyê dike û Azerbaycan jî dibêje got pêwîst nake. Rûsya got bi awayekî fermî piştgireke xurt a Ermenistanê ye. Di roja pênşemê de banga xwarageriyê kir û çareserkirina hemû pirsgirêkên aloz bi aştiyane kir. Piştî got 4 leşkerên Ermenî di roja çarşemê de li Nagorno-Karabakh hatin kuştin. Pispor ji dengê Amerîka re dibêjin got bandora Rûsya li herêmê û li ser pêvajoya aştiyê pir lawaz bûye. ده همان دمه دا جبو ارمنستان جی زوره کو یک جه هفکارن وی نزیک روسیا بجداری شر لأوکراین دبو رولک چالاکو بکرهاتی نالیزه. هەروەها li gorî aşbî Ermenistan her got diçe zêdetir li Amerîka û Yekîtiya Ewropa wekî navberkar dibîne. Pispor dibêjin nifşên got di nav pevçûn û kuştinê de li herêmê Nagorno-Karabakh mezinbûne êdî westiyane û ji aştiyê re amade ne. Ji raporta Sidney Sen, Luqman Ahmed, dengê Amerîka.